Ihuriro rya FC23 rirashinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugaba ibitero ku ngo z'abasivile. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinjwa gufasha umutwe wa FDLR ndetse n'ibindi mitwe yabo cyangwa se imitwe izwi nka auto defense civile, cyane cyane abari imitwe y'abasivile biganjemo urubyiruko bahurijwe hamwe hanyuma bagahabwa intwaro ndetse bakanahabwa imyitozo ya gisirikare yoroheje, hanyuma bakishora mu kurwana cyangwa se mu kurwanira ingabo za Kongo cyangwa se FARDC. Igisirikare cya Kongo cyajya gishinjwa kenshi guhohotera uburenganzira bwa muntu, by'umwihariko bakora ubwicanyi mu nce zitandukanye, aho bagiye bakora ubusahuzi ndetse banakora ibitemewe n'amategeko y'intambara mpuzamahanga, gufata abagore ku ngufu n'ibindi bitandukanye. Gusa leta ya Kongo yagiye ibihakana yivuye inyuma, ahanini biturutse ku kuba yaremeje kurinda isura yayo ndetse no mu ruhando mpuzamahanga bakabona ko Kongo nta kibazo na kimwe ifite, by'umwihariko ku gushinjwa umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo igashyira mu majwi igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda cyagiye gishinjwa kenshi ko gifasha umutwe wa 23, cyagiye kibihakana kivuye inyuma, ahanini biturutse ku kuba leta ya Kongo yaragiye ivuga mu bihugu mpuzamahanga ko u Rwanda rugomba gufatirwa ibihano, gusa u Rwanda rwo rukabihakana rwivuye inyuma. Ihuriro rya FC23 rivuga ko rirwanira uburenganzira bwabo, by'umwihariko rirwanya ihohoterwa ndetse n'ikandamizwa ry'abanyamurenge b'abatutsi baherereye mu burasirazuba bwa Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agenda kimwe higeze itangaza ko izatanga agahenge, ndetse M23 igomeje kurwana umusubirizo, ifata uduce dutandukanye ndetse rimwe na rimwe ikanarekura utundi kubera ko wenda yaganjijwe n'izo ngabo za Kongo ndetse n'abandi bafatanyije muri iyo migambi higanjemo n'abarundi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu gifite ubuso bunini cyane, ubuso bwiganjemo ibice by'ishyamba ndetse n'igice cy'amazi. Iki gihugu gikora ku nyanja y'Abahinde, ni igihugu kiri mu nzira y'iterambere, gusa kikaba kivugwa mu bihugu bifite amabuye y'agaciro cyangwa se umutungo kamere. Izi ntambara z'urudaca zimaze imyaka irenga 30 muri Kongo, ni intambara ziteje impungenge by'umwihariko ku baturage batuye muri izi nce, yaba ku batuye mu gice cya Uganda, u Rwanda ndetse n'u Burundi. By'umwihariko abaturage batuye muri Kongo hagati cyangwa se mu burasirazuba bwa Kongo nabo bafite impungenge z'ubuzima bwabo, cyane ko bakunze gukorerwa iyicarubozo, aho benshi basahurwa, bamwe bakicwa, abandi bakameneshwa bakava mu byabo. Nshuti bakunzi, mudasiba gukurikirana amakuru yacu ayaka kanya nayo tuyasoreje hano wisanze ni Kutayifa Rwanda. Ni muri mushyashya ukande subscribe kugira tubana umunsi ku wundi, duhure mu nkuru itaha. Nitwa Eliza Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde kandi ikomeze ibane namwe.